kuko wibutse umurimo wawe washinze muri iki gihugu. Umurimo wawe niyo wawushinze, nta muntu wabitekereje n'umunsi umwe. Byanditswe bitubwira yuko agakiza kacu wagatuje isi itari yabaho kandi ugateguza muri Kristo Yesu. Umurimo wacu muri Minembwe, umurimo wawe twahuye n'intambara, amakanisa agira ibibazo nk'ibi bavuye kuvuga, ariko tugushimiye kuko uwibutse. Zaburi iravuga ngo Uwiteka aratwibutse ngo azahereza inzu ya Aburahamu ngo umugisha. Uratwibutse Mwami Imana kuko wibutse yuko abantu bakwiye kubona aho bicara ngo bumve ijambo ryawe bafite amahoro. Aba bantu bakoze mu mfuko yabo bagatanga aya maturo tuje kugabana kuri uyu munsi, wihereza umugisha Mwami Imana. Kuri uriya munsi wo kuzotanga ingororano tukayibagirwe uhereye uyu munsi. Aba bose bakoze uyu murimo bahereza umugisha, niko tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tumaze kubibabwira, nitwa Binaganategeko Moise, umwungeri w'itorero ya WTM Sepak Minembwe, tuzita twebwe Eglise Mère, kanisa ryabyaye ayandi yose muri Sepak. Nkaba n'umuyobozi wa distriki igizwe n'amatorero 47 muri Sepak. Tukaba turi hano kubwo kwizihiza iki gikorwa cyiza twakorewe n'abana bacu, igikorwa cyadutangaje kandi cy'amateka atazibagirana mu itorero cyangwa se mu matorero yacu agize Minembwe ngumwe. Uyu munsi wa none twahamagariwe, tukaba dufashe ijambo kugira ngo dushimire abana bacu. Abana bacu tugitandukana nabo twatekerezaga yuko byenda hari bazibagirwa ibyabaye n'ijambo ry'Imana twabatoje uhereye muri Ekodime, ariko twaje gusanga imbuto y'Imana itabora, ijambo ry'Imana ritabora. Ekodime uvuze abantu barabyumva bose. Iyo tuvuze Ekodime tube tuvuze Sainte School, tuba tuvuze École du Dimanche. Tukaba rero tubashimira kuko bana bacu mwadutekereje kandi mukabona yuko mugomba kwibuka ababyeyi mu buryo bw'amatorero nyuma y'intambara, nubwo tukizirimo, ariko rero mukatwibuka. Abo tubwira ni abatuye muri leta ya Tennessee. Turashimira abapasiteri bari muri iyo ntara, muri iyo leta, abagabo, abagore, abasore b'abahungu n'abakobwa, umuntu wese wagize icyo akora muri iki gikorwa cy'urukundo turamushimiye ku giti cye. Aha duhagaze mu izina ry'amatorero yose agize komine ya Minembwe. Harimo Selpa, harimo Sepak, harimo SMLC, harimo Kadaf, harimo CPC, Koedak n'abandi tutabashije kuvuga, ariko bagize icyo baronka kuri uyu munsi wa none. Bana bacu, amagambo yacu ashobora kuba make kuri iki gikorwa cy'indashikirwa mubashije kudukorera. Mwakoze ikitazibagirana. Abakecuru bacu n'abasaza bari basigaye babura aho bicara, ariko bagiye kwicara kandi baruhuke kandi babashimira Imana. Aya ni amaturo atazibagirana kandi azagume yibukwe, kandi Imana yacu izayabahembera. Ibyo tuvuze kandi rero twatangajwe nuko ari mwe mubaye abambere kwibuka itorero. Nico gituma mu majenda yacu y'amatorero tuzabashiramo ngaho mukoze akantu twita evenement historique kabaya kambere ko kwibuka itorero rya Minembwe, amatorero ya Minembwe muri ibi bihe by'intambara. Turabashimiye
kuja kurangiza nimukomerezaho. Turabashimira ko iki gitekerezo mwagitekereje tutakibahatiye, ariko rero tuzi yuko nanone urugendo rukiri rurerure. Haracakenewe byinshi. Hakenewe gusana amatorero yasenyutse, hakenewe kubakwa ayasenyutse burundu, hakenewe iterambere, hakenewe n'ibindi byinshi. Nimwe muzatugereraho tutazagera, nimwe muzatugerera no mu zindi ntara cyangwa mu yandi maeta, kugira ngo abandi nabo babashe kudufasha babunganire, kugira ngo tubashe gushika kuco twifuza. Asigaye rero Imana yacu yabaduhaye mukaba abana bacu, tukaba ababyeyi banyu, nishirwe hejuru. Ibyo twazaga turira amatorero n'ibindi ntacyo tukivuze, tubonye yuko mugiye kubikora hamwe n'Imana yacu. Imana yacu bwo gushima turabuartikile wenda nko mu buryo butatu. Uyu munsi twaje mu muhango wo kwakira imfashanyo idasanzwe, abandi babivuze cyane simbitindaho. Imfashanyo idasanzwe twari tumenyereye ibindi bintu nyine badufashije byinshi byo kurya, imbuto, habe n'amafaranga n'amahuzu n'ibindi, ariko uyu munsi bibutse insengero, ikanisa. Abafaransa bavuga ngo c'est une première, icyambere cyari kimenyerewe. Rero twaje muri uno muhango wo kuvuga ngo tubyakire, tubyubahirize, mubona bungeri n'abagabo n'abandi twese n'abamama, twaje twakire iyo mfashanyo. Ishimwe ryambere kandi ndasaba bene data bose iyo bari muri Amerika, ku isi yose aho bari, ishimwe rya mbere ndabanza nshimira aba urabibona. Aya makuru nabageraho mu bakomera amashi, iyo muri babakomera amashi, kuko nimba Minembwe ikiri mu izuba kiba mu mitima y'abantu, Minembwe ikivugwa ko ihari, n'aba babyeyi n'aba bakozi b'Imana bemeye gusoza, bemera kuja hasi cyane mu bibazo. Imvura ikaze kabanyagira igahita, indi kaze kabanyagira igahita, imvura nishe bategereye abandi 30, abandi 70, ariko iryo nishimwe rya mbere. Nshimiye abamugeri kuko mubabona baciye mu muriro, ariko n'ubu baracyariho. Iryo ni rimwe. Nkaba nsabye wowe munyamakuru ubambwire babakomera amashi, uzombwire ko bayakomye. Yego. Ijambo rya kabiri, nanone ndashimira aba bene data bo muri leta ya Tennessee, uko twatangaye, turatangaye, ariko twonatangara cyane imbuto aba babyeyi babivye yari zo zitangiye kwera. Nibi umuntu amenya ubukene bwo mu rusengero, ayo tuzoyavuga igihe cyayo, tuzoyavuga, turacaganira za ushuda n'ibitabo biracandikwa, tuzobabwira. Ariko kuvuga ngo batekereze, bazana intebe, aba babyeyi bicareho, bakubita ingoma, bicaza abantu, baravuze ngo ndashimye ntibamwo ndagaye, turashima. Kandi ndasaba aba babyeyi mumfashe tuzamure nk'amaboko gutya, tube tubashimiye gutyo, kuko hirya yaha twagomba kuvuga bzobaga nk'uburyarya. Turangiza amajambo pasiteri yavuze tuyasubira, nta n'iryo twongera. Uku baratangiye
none se urabona nyine nk'amatorero uko wayavuze iyi shene yose wamuhera mugahwera iriya mukaringi ugende Rubemba ugende Karongi uhitega iriya amatorero yangiritse ni menshi bazovana mu matorero baje no mu mashuri ibintu byinshi hariho nebe nandi mazu baza bita ubutayo ese baracabwibuka amatayo ajya yakera amazu yo gusengeramo biherereye yo gusengeramo pembeni nayo bari barayubatse ababyeyi ntaco batari barakoze nayo menshi nta kibaho yarahiye yahe hari n'ayandi tudashikira nkazarugera n'ahandi ariko aba bakozi b'Imana bari barayasakaye ayo nayazagerwaho ko ndongera kuzo pasteur yavuze yabivuze yabimaze ni byinshi wenda n'ikindi cyane nuko ntawe uzutinya kubwira umwana wiwe igitekerezo uko aba pasiteri babaye ubuzima bugoye pe bugoye yego nyine baronse intebe ariko simbizi icyo nacyo ni ikintu cy'utekereza kuko wumvise ku diaspora kirumva sinzi ariko ariko gati tuvuze ngo tugiye gusaba umushahara ariko bafite ibibazo woshobora yogira abafasha tibyo simvuze ngo birorohe ariko nanone ayo ugomba kuvuga ikintu cyose kugira ngo nabo k'abantu bitangiye aka karere akasagara habure kiniki ibintu bigoye ntovugira kuri kamera ariko pasiteri akabibura ariko niyinga kinjiza abantu kandi akabasomera ijambo ry'Imana cyo kintu baba mubatekerezaho simvuze ngo mugire gutya ariko mwobatekerezaho mwo mukoze n'ibyishimo naje ubwanje ndanezerewe twese turanezerewe n'abazumva bose baranezerewe Imana y'Isiraheli ibaheza umugisha murakoze cyane